Filipini su zemlja koju uragani pogađaju na desetine puta godišnje. Tokom tih perioda iznenadni nestanci struje i velike poplave nisu ništa neobično. Moja verenica, njen trogodišnji sin i ja odlučili smo da se preselimo u grad na planini. Želi smo da budemo sigurni od čestih poplava, a planina obično služe kao zaštita od jakih vetrova koje donesu uragani. Život tamo bio je prilično miran. Našao sam dobar posao, trenirao sam nastavnike kako da predaju engleski kineskim učenicima. Dok je moja verenica radila kao novinarka za lokalni magazin. Našli smo i odličan stan, novogradnja, prostan i povoljan. Jedini problem je bio to što se nalazio na periferiji grada, pa bismo uvek prvi ostali bez struje, a poslednji dobijali nazad. Ovo se dešavalo mnogo puta. Kada bi nestala struja, naš svet bi bio obavijen potpunim mrakom. Postoji nešto stvarno uznemirujuće u tami. Samo postojanje nektofobije, to jest straha od mraka, dokaz je koliko nas mrak može uznemiriti. Kružuje vas, obavije vas, kao da ulazi u vas. Prošle godine snašla nas je strašna oluja. Kiša je izazvala odrone što je izolovalo naš grad od susednih mesta. Vetar je bio toliko jak da su nekim kućama otkinuti krovovi. Bili smo zatvoreni u našem stanu dok je oluja bestala. 2 dana nismo imali struju, a uređaji su nam se ispraznili. Telefon i internet nisu radili. Bukvalno smo se osjećali kao da smo u 80-im. Te večeri odlučili smo da legnemo ranije jer nije bilo ničeg druga što smo mogli da radimo. Kada su sveće dogorale, stan je bio u potpunom mraku. Ipak, nešto nije bilo u redu te noći. Moja verenica je rekla da osjeća kao da je nešto pritiska grudi. Pripisali smo to iscrpljenosti, palili malu sveću i pokušali da zaspimo. Nakon nekoliko sati naš sin je počeo histerično da plače. On je dete sa posebnim potrebama, znate. Ponekad ima noćne more, pa smo mislili da je to jedan od tih trenutaka, ali ovog puta je bilo drugačije. Njegovi vrišci su bili glasni i puni pravog straha. Moja verenica ga je držala, ali on je vrištao i pokazivao prstom na plafon. Palio sam šibicu i pogledao gore. Naš sin je prstom crtavao oblik na plafonu. Njegovi pokreti pokazivali su obrise nečeg ogromnog, nečeg kao rogova i repa. Vrišnuo je i posljednji put, zatim se iznenada umirio i pao nazad u krevet. Potpuno iscrpljen. Šibica je dogorela i ponovno smo bili u tami. Sljedećeg jutra oluja je još trajala. Naš sin je spavao ceo dan, potpuno iscrpljen od noći pre. Nisam mogao da izdržim natežaju. Izašao sam na krov, tačno iznad naše sobe. Na moje iznenađenje, uprkos kiši, jedan deo krova bio je potpuno suv. Na njemu su bile tanke grbotine, kao da je nešto oštro grebalo po betonu. Nikad nisam mogao da objasnim sebi šta se desilo te noći, ali nakon toga naš sin je počeo da uči nove reči. Tako da kada bismo ga pitali o toj noći, uvek je odgovarao isto. Urlik i strah.